sitarudi kwa maisha ya Ngereza. Aya ni ohwo a njera ya Chuka aria maihoretwo ni gikeno thutha wao kurekererio kuma njera nene ya Chuka GK kaunti-ini ya Meru. Mutaratara uyu wa kumarekereria ukite thutha wao kuonania nimarungireirie njira ciao na nimehariirie kurutithania wira na muingi gwaka bururi. Akiaria hindi iyo murugamiriri wa njera iyo limita thuran ni ugite ohwo acio ni marari na kio wira-ini wao ihinda riria maratumikagira kioho kiao njera-ini iyo. Tumejaribu sana kadri ya uwezo wetu kuwarekebisha tabia zao kwa njia ya kuwapatia mafunzo mbalimbali na pia katika hali ya kuendelea kuongeza roho zao kufikiria mema na kuona mambo na njia ile ambayo unaweza kuita kwa lugha ya kimombo positive. Limita ni oritie ohwo matikae gwitukania na kuingiria maundu-ini matari mega na ni wega kuonia muingi ni mahatire nganja ni macenjetie niguo metikirike. Ohwo ni oritie muingi kumetikira na kumateithiriria gwaka miturire yao ringi na kuhuthira iheo ciao kwimathira uboco wao wa o muthenya. Handu-ini ha Kameme TV mohoro gitao njitagwo Gathoni Wang'ang'a.